Ka aro nuia a morangi taua te vita mara ki te iwi Māori I aia e noho mai ana ki tēnei whenua mo te rimara e tūnei. He mea pana atu ia I tōna whenua I a Fiji, nā tōna hia ki te whāki I ngā mahi kino a te ope taua o Fiji, pērā I te whakairoiro tangata. He ai kia mara I te rānei kei te huitahi ia ki te rōpūtoranga pū Māori a Pōpō. I tau mai ia I runga I te manako, ka aro mai te kāwanatanga o Aotearoa ki aia. Koinei tana kōrero I mua I tana hui me te manatū aorere. Just hoping to see what their thoughts are on getting Fiji back to democracy. Kaore mātou I āhei ki te uru atu ki te hui, engari ka huakina ngā tatau a te pōnei, kia tau atu a Mara ki te marae o Pipitea. O karanga hia etahi hui mai pōneke, mai rā rangatira o Fiji, ki ngā tōranga pū o Māori nei, kia haere a tinana mai, ki te kōrero ki te whakawhiti kaupapa e pānangi ki ngā tāngata whenua tēnei rohe. Engari, me kōrero te iwi Māori kia Mara, me kaua rānei. Koinei te tahi a wanga kua puta I ngā whakapai hohonu kei te tārewa tonu, e pāna ki tana mahi whakamama I tangata I te taha o pai ni marama. I was not present or involved in any of that. Te hara I tēnei iwi o Aotearoa, te iwi pai kia whakarite o rātou nei, rauri he hai pēra ai, kore mohi o tātou tā rātou nei reo, kore mohi o tātou tā rātou nei tikanga, kore mohi o tātou e mohi ana I aha te tino nawe o taua tū rangatira o wetahi o rātou. Hei tā Mara ki a te karere, kei te huitahi ia me ngā mana o te Pāti Māori a Pōpō. Jasmine Pearson, Te Karere.